Sanibingelela emakhaya kuphi nakuplan khona nibele umduduza Mkhwanazi sivela kwenhlangano iThuleni Organization. Sibeka namhlanje kumhla ka-28 ku-April 2024. Sibingelela singapha endaweni yaseKZN eFryhead tuyisemadosheni amadala. Sizobona umndeni wakaMazibuko ngesicelo abasicethe sizobalela kusona inkinga ababhekene nayo yomntwana wabo walimala engozini yomgwaqo, kodwa khona izinto abangasaziboni kahle. Njengamanje nginomama wakhe umntwana bese ngiba nayo umntwana ngapho umfowethu okuyena walimala engozini, kodwa-ke bazosilandisa ukuthi yini abakhala ngayo nokuthi bafisa sibasize kephi. Sanibona ma. Sanibonani, unikhuluma noCrementia Mazibuko from emadoshini amadala eFryhead. Siyabonga ukuhlangana nawe Mr. Thuleleni. Sicele ukuba sizobonisana nganalo daba lomfana wami uSibusiso Mazibuko walimala engozini emoto ngoFebruary ka-2012. Kwathi ngoJuly ka-2012 ngabhalisa ka-2011 ngabhalisa imali yempesheni yakwa-REF. Ulimale 2011? Limale ngo-2011 February. Yes. Then ngabhalisa ngo-2011 nge-22 zikaJune. Ngambhalisa ngahamba ngobhalisa kwa-REF. Then so uma usabhalisa ke lapha kwa-REF ukuyaye kube nezinto abayidingayo njalo ama-record uma sibuya kwa-doctor bayawadinga ukuthi sihambe siyowafaka kubona ukuthi sesikuphi nodokotela. So ibona basifonelayo ngaso sonke isikhathi basibize. Ibona besifonela basitshele ukuthi bazosilanda nini, basilanda ngemoto yakhona kwa-REF sihambe ke siye kulabo dokotela. Sibahambile kodokotela as from 2021 June till u10 2019 lapho esiqede khona ke. Then after that Baqala udokotela? sibaqale ngo-2011. Okay, udokotela? Yep. Okay, yes. Saze sagcina ngo-2019. All right. Yep. So uma sesiqedile ke ukubona udokotela kwasuka i-investigator from Pretoria uSoli Mkwena wazombona kumfana ukuthi ulimele kangakanani. Wahamba ke nathi wayosivulisa ama-account. It was 2019 wayosivulisa ama-account, then wathi ke sizolinda 3 months then imali izongena kwi-account. Okwangimangazayo ke ukuthi lana nje bethi izongena imali akafuni ukuyisho ukuthi imalini. So emabhukini awe waphethe isolam vele lalithe ngci kuyena ngaso sonke isikhathi. So kuningi engakubonayo angazi yena ukuthi ngakubona mina. Then after that ke kwaba u2020 sesilindile u3 months. Ngo-2020 ke ngahamba ngayobuza January, it was January 13 January 2020 ngayobuza ukuthi ayibonakho imali ingangeni silindele phela ukuthi sibizwe sizosayina imali. Ngathola ukuthi manje asibizwa umuntu. Mase sifika emahovisini ngiya direct emahovisini aka-REF bangitshela ukuthi sekukhona ummeli okuthiwa uBilly Nkowane. Ngasamangala ukuthi hayi akho mmeli ngamfaka, bathi ngihambe ngokwenza ama-affidavit ngathathe yonke into. Then ngabuya fast ngabuya ngazotype incwadi la endlini ngatype ukuthi as from nini asazi la isasinommeli khona. So njengamanje singamdingelana ummeli. Right ke ngayi-attacha nama-documents wami ngayihambisa ke khona. So ngalinda ke nakhona ukuthi bazobuya bebuyisa feedback kumina, akazange babuyisa feedback. And then 2021 then ngafona futhi ngathola emahovisini akhona ngo-2021 bathi angenza i-affidavit ukusho ukuthi lo mmeli again lo mmeli asimazi. Nangempela ngabhala i-affidavit again ngayisenda kwi-customer center njengoba besho bathulisa kwaphela u2022 u2021
2022 nakhona futhi ngiyafona njalo bathi hayi sifikile ilokhuzana sebemterminate ummeli bazosithinta ngithi mina why nina always the time mina engifonayo ningangithinti nina ukuthi kwaze ningazisa ukuthi sesi how far. Right, 2020 asithi gcine kanjalo nje bathi ngo 2022 again bathi write another letter futhi affidavit usegenile futhi ummeli bathe ngo 2022 uphumile ngo 2021 sephumile semmeli bathi hayi yenza incwadi futhi affidavit ngahamba ngayoyenza yiwo wonke lama affidavit esinawo la ngayenza ngayithumela kona. Then 2023 again ngafona hayibo nakho ngithulisile njalo ngilindele imali njalo mina bathi ke hayi sicela wenze affidavit ukuthi ummeli usekhona aphume ummeli. Ngithi mina donjani lo mmeli lokuzolokhu kwenziwa ama affidavit ngathi I won't do that, angeke ngisakwenza lokho. So ngavele ngama holidays ka September ngaqonda straight ke manje kwi head office eThekwini amahhovisi nakhona ngabafike ngabachazela lonke udaba bathi akukho neyodi affidavit eyayikhona lapha bathi obani ababekade uba ifakela bani affidavit ngasho ngathi ibabe nginikeza kwi customer center ukuthi angifake bona usibani bani nosibani bani nosibani bani bonke bengibabhala phansi ukuthi obani ngikhulumeke la namhlanje utheni. Right, basebethi ke akukho konke lokho. So oyedwa wabengeke ngimemeze ngegama emoyeni ubese ke thatha wonke ama document lawa ewaskena wathi uyisenda from uvanesh enye uphumzile alinkile kithi soba yi3 uyena bese kuba lo vanesh uphumzile then ilink akumina ukuthi ba attend le case ukuthi kade ngibhala ama affidavit ukusho ukuthi cha ummeli asinayi thina kuphela nje silindele imali because siqede everything about uRev besilandwa yibo uma bengasilandile basinikeza imali yokulala ehotel yokuphinde futhi sikhokhele itransport esizobe sihamba ngayo. So ke mase ngileke lapha ngathola ukuthi ke usekhona lo meme ngasuka ngahamba ngayo emsakazweni ngafike ngathola umunye ngimtholile khona over the phone esangweni wathi ufuna ubhuke ngakhuluma naye ngi-advisor wathi hamba kuyisolezwe ngahamba ngaye kuyisolezwe ngathola uphindile nqamu uphindile bani so wathi ke uzolandelela lolu daba belifake phansi bese ke bebuya bengitshela ukuthi batholeni kanti mabelandelela. So ngathola ukuthi ke kwayena ukusisi mangabe sengifona back akayibamba ucingo kuma contact number anginikeze wona ukuthi uma ngimdinga ngizomthola la angathola ukuthi akasalibamba ucingo so kuze kube yimanje ke. Okay. Thina usithola kanjani ke mase kubuzwa thina? So undodakazi wami okuyena ongisizayo ongibhekela usibunje ngomuntu mina ongahlali la ekhaya ngibuya ngama Fridays njalo ubese thola izindaba ezizwa ku radio then wase sekuthi mangikhona ke wasethi mama yazi kunelokhuzane unomuntu osizayo la esesimuzwe kwi TV na kwi radio ekhuluma kanje wase sengikhombisa ama video akhe ku YouTube ukuthi sizobani nobani wasenginika ama contact numbers wakhe wasethi ke ngicela ukuthi mhlawumbe mawuthola ithuba ukumthinta then kwase kuthi ke ngolunye usuku ngamthinta ubhuti ke ubutholeleni ngamthola ukuthi ubusy wathi cela ukuthi ngimfonele intambama so bengilokhu ngizama ke ngingamtholi kuze kwathi ngolwesine ngamthola ke sakwazi ukuthi sikhulume naye ke wasesho ukuthi ke cha namhlanje kuyisonto angasa aveli lo mmeli nikaze animaza kaze nimbone umbone ebusweni hayi akekho ngisho wakwangifonela nje ukuthi mina ngusibani bani ngithanda ukunisiza. Yeah. Cha akekho ake weza nje kimi wazocela usizo ukuthi cha ni how far singanisiza sekunesikhathi eside noma kanjani akekho.
sonke lesikhathi umntwana aqala ukulimala benizenzela direct iclaim kaRafu namba udokotela engekho ummeli. besikwenza sobabili no ref ngoba phela bebengifonela mina uthothi ngisemsebenzini bangifonele mina bathi kusasa ngo 4 ekseni siyeza sizonithatha ngiyacela kubaphathi bami baphathi bayazi ukuthi nginengane yalimala ngisasebenza kuleso sikole so bangidedela ngihambe ngenze lokho basibuyise basibeke esangweni then bese beyahamba akukho umuntu omunye owake wazisiza nje sisize thina nje nabakwa Rev kuphela Bathu kiphi province lo mmeli? bathi useLimpompo KZN to Limpopo. Hey, uma ucabanga ngabe lo mmeli uqhamuka kanjani? Mhlawumbe mangakubuza nje umbuzo. hey mfowethu angeke ngibe nalo iqiniso lalokho angazi ngoba ngiyaqala ukuhlambezana nenkinga enje ukuthi ungathi umntwana elimele impilo yonke unjiniyela lo waphela impilo yakhe yonke ngesecondi unjiniyela lengane ifundele ubunjiniyela yaqeda yasebenza njobe yayilimala yayokwenza itrade test yebo so angicabanga ukuthi kungaba khona umuntu ongenza isihluko esingaka cabanga manje ngangiqala ucishe nganginomnyaka owodwa ngiqala ukusebenza mina elimala yebo it's now 13 years engaza athole imali nayitholayo imali le ayiholayo ye grant every month unabantwana laba unabafana bawu2 asebekhulile yebo so yonke lento nje inphathe kanjani ma lento nehliswa uRafu kanje kugcineni sekuthiwa khona ummeli yenza ama affidavit awasafikile futhi awekho ku system akholise kuma record yakho inhlukumeza kangakanani nje lento mfowethu mina ngihlukumezeke kakhulu nje kangangokuthi ngize ngangenwa nje isifo nje impela ngenxa ungaphatheki kahle ukuthi njalo nje ngiqeqe into eyodwa ngishiya umsebenzi phansi ngihambisa ingane ngishiya iyawa khona manje singathi la sewile selokhuzile ngiyafonelwa sengizomlanda ngihamba uma mengawa nje la akwazi angeke asinde engazange avule isibedlela kudinga ukuthi uyagezwa wenza yonke into akakhona ukuzenzela lutho so uma ngabe kungaba khona abantu ngempela abanesihluko esingaka sokuthi umntwana ilimele ngalolu hlobo kube ukuthi bafuna ukuzothatha nje konke understand yes sihlukumezeke kakhulu nje hayi kancane okay so besicela kubaba ukuthi akeke sizwele lelo daba ukuthi kanti kuhamba phi thina usikufuna nje ukuthi nje ungapheli inyanga imali yala ekhaya ingafikile ngoba imide phela leminyaka zonke ingane limazwe ezimoto la estradini sezakhokhelwa zonke lo nekada limali yebo hayi siyabonga ma Ningizimu Afrika South Africa niyaluzwa kudaba esilibizele la ekhaya kaMazibuko unjani bafuya kwazi ukukhuluma yebo sawubona mfethu yebo sawubona kunjani ba ngiyaphila igama bani mfethu usibusiso Mazibuko bakwenzani Mazibuko lapha kaRafu bangigila labantu bangigila labantu abalethi imali yafi abafundi imali yabo abafundi imali yabo labantu labo bathini bathi nommeli bathi nginommeli engamazi nongimazi ongitshela ngingathatha ummeli umuntu ozothatha imali engalimele yena yes abaye ukudlala ngapha okay ikulimaza kanjani imoto mhlawumbe mawusakhumbula mina ngizengitshela ngapha papa sengisesibhedlela wawubola umgwaqo ukwenze njani ngasho ngizasola umgwaqo ngoba sasiqashile la sasikhona okay manje umsebenzi wonke akusasebenzi manje so phelile indaba yebo umbona nje so ongathanda nawe sikusize ngakho mhlawumbe nakho mama seshile wena yikuphi mhlawumbe ongakusho ikuthi uRafa Khokhe yebo akukho kunye ngibe right nami ngikwazi ukuqhubeka nempilo yebo khulise nezingane zami ngapha okay cela impela South Africa
inkinga ke lento yomkhonyovu. Ifraud akukho lapha engekho khona kanza kwethu yabo, ayikho lapha engekho khona. Le family yakaMazibuko akuyona yodwa ebhekene lenkinga kanje. Ngoba uRafu ufuke uthi umuntu akeza azoclaima directly kuwona, ungam-involve ummeli. Nawo lo mndeni usukwenzile lokho. Kodwa information yawo uyithola isicompromisekile ukuthi sinikezwe umuntu ongaphandle abangamaze ngisho kumazi. Ibe information yabo between bona noRafu, engekho umuntu wesithathu. But njengamanje isize ezandleni zomuntu wesithathu. Ingabe lo information ifike ubani okhiphe lo information kaRafu ukuthi ayinikeze lo mmeli? And ithu umuntu oliyeko leMpopa bamaze ngisho kumazi. Lokho osekwenza ukuthi njengamanje bangakhokheleki because manje selokuvela kuthiwa unommeli. Kuthiwa benza ama-affidavit. Niyamuza mama usenza ama-affidavit amangaki ngithiwa u2 noma u3? Awu3. But still shothi uyabona ukuthi le syndicate yakhona la afaka khona ama-affidavit afika abantu nje afaka emgqomeni. Yena bazi ukuthi ifamily sifaka ama-affidavit. Ukuba umama akazange asuke aye ema-office aka-Rotex Fund, ungakwazi ukuthi nje ama-affidavit wawafaka aphikisa ummeli. And ibhlungu lento ngoba njengoba kungena lo mmeli, umama ingane yakhe le, njengoba umuzwa nje ukuthi yalimala 2011 ewevuka naye. Umama wayo ingane uyikhulisile wencasa wayibelethe ingane yakhe ayizalayo. Angeke ukuthi mhlambe njengamanje khona umdede ngasengabenza ingane yakhe nansi uhlala naye ekhaya. Uyiphethe ingane yakhe. Njengoba kuzongena ummeli lo oqhamuke sezoyifaka njengempukane ngene obisini, efakwa abangani bakhe abalapha nakaRafu ngoba ibona bamnike le information yaleli file uthi nanti ifile liya float li direct claim. Okubhlungu lo mfowethu nalomndeni ogcina ungayithuli le mali ngoba njoba kungena lo mmeli uzofika afuna ukuxebona no25% lo mmeli akhathele abantu bakhe laba bamnikeze le information abangaphakathi kaRodex Fund. Bese phinda futhi possible njengoba lo mfowethu elimele kanje walimala ekhanda njengoba uze isimo sakhe indlela alimala ngayo. Surely uzophusha lo mmeli aphushela ukuthi inkantolo ayikhiphi order yokuthi imali yomfowethu kufanele ingene ku trust account. Ezobe futhi yakhiwe yibona labameli because abameli into abayenza abasuke benabantu babo ababa trustee. Imali engaphumi ize kwifamily igcina siya kubona nakhona futhi ko brabo labo. Isuke nakhona bese uzokwazi ukuthi imali bakwazi ukuthi bayibenefite bona. Uthola ukuthi umnini wemali usenikwa labo 1500 ngenyanga. Ehlehla ummeli no25% ngomsebenzi angazange awenze because njengoba uzwa nje sebehambe baqeda odokotela bakhona kaRodex Fund. Kodwa wona futhi uRodex Fund usuphinde wacompromise iclaim yabo ngomuntu ongaphakathi kaRafu because uRafu isystem yabo uwodwa ngaphakathi akukho mmeli ongaphakathi ohamba esniff ukuthi khona ubani ofuclaimile khona ubani ongaclaimile o direct claim. Sure le information ikhishwa umuntu ongaphakathi kaRafu wayikhiphela lo mmeli uthiwa ukoLimpopo. Njengoba besho bathi abamazi ngisho kumazi. Njengamanje lento futhi siphinda futhi idelay yabona ukuthi bangakwazi ukuthi bakhokhelwe imali yakhe mfana. Kulokuba umama owevuka nengane. Le affidavit ethiwa akayifake njengamanje futhi eka4 leshiwo. Asazi noma nakhona ukuthi iyofika lapho kufanele kuyofika khona. Ngizama ukuthi nginvezele South Africa ukuthi lento eshiwo uRodex Fund ukuthi abameli ba corrupt. Kulungile yes bakhona abameli abahudulela igama labanye abameli phansi ngokuthi benze izinto ezingalungile ba abuse abantu nama client abo but not bonke abameli. But ke uRafu awukho ngcwele ezimathona uportray ukuthi ungcwele kubantu ngaphandle ngoba that is a proof ukuthi ngaphakathi kunamazambana abolile ngaphakathi kaRodex Fund but asazike they have to ukuthi bathathe le case ba act accordingly because icase sizoyenza ngolesibili okhosini. Siyabadinga bakaRafu bazo account ukuthi iphume kanjani le information yangaphandle kulommeli kube kuyi direct claim kubona. uLPC sizodinga na ukuthi uze la ukuthi njengamanje njengoba kuthiwa khona ummeli osephose kobisini njengempukane ungene kanjani lo mmeli uqhamukapi uyawazi nilama client niwakwafika nile ekhaya
ikuphi la asayine khona lama client ama powers of attorney kubona nemandate ukuthi siyakuthatha kommeli wethu yini lo mmeli aqhamuke manje yini asazoyenza because baqedile phela manje qediwe iclaim yonke iprocess abefuneka bayenze bayiqedile nje bakwazi ukufika ngithi investigator esuka phi maye esuka ePitoli Pretoria, yes. kubo kwegebengu lapho ke nje Pretoria nje goli kubo kwegebengu lapho akudlalwa nengane lapho yabona isikhamu into zokuklemela kwabantu njoba esho mama ukuthi ukufika kwakhe lo muntu uthwetshela abantu abangazilutho because ene information but mama wakwazi ukuthi ayibone engazange ayireveal kodwa lo wefike la ngoba phela wayeze ngeclaim kwafuneka abatshele ukuthi uRaf ufuna ukunisettlisha ozonisettlisha ngamalini njoba sekuyovula ibank account nje ngeke kuze kuyovula ibank account ungatshelanga ukuthi imali yakho iyimali engaka. Yes, asiyazi iprocess ya direct claim kaRaf sazi liyabameli but ke ukuthi ungaze kuthiwa uyovula ibank account uma befaka u10 rand uzothini ngoba phela njoba wayeza la ekhishiwe uphethe yonke information mama njoba unzosayina la nansi imali uRaf futhi uzonisettlisha ngayo but wabafihlela wangabatshela wabuyele emuva basele bona njengamanje sekuvela ukuthi kunommeli emva kwalokho uvela nini ummeli uvela after sekufike le iagent yabo noma investigator yabo kaRaf sekuvela ukuthi sekunommeli ngaphakathi mmeli lo abangamazi but ke South Africa ngiyazi akubona lo mndeni kuphela obhekene nenkinga baningi sebevela abanenkinga ezikanje but ke uRaf njengamanje ukuyiveji ukuthi uyabakhipha abameli osho nje bokhipha abameli nje kungakanani okunye ozokwenza wona abantu bengasakwazi ukuthi bavikeleke because kuzobe seku one on one uRaf naba ama client letha lo undersettle ukusettlisha abantu because akhona ama cases nawo la khona ubona ukuthi uRaf la ukhokhela abantu imali encane ungafuneka ukuthi bakhokhele imali engaka ubaba uthwala le niyamkhumula sakusamveza ongenawo ingalo yonke le ayikho wanika 9000 uNkulunkulu isimeni unyazi ngiyalifunga go to our TikTok account uzombona babuthwala isandla yonke ingalo la kanayo yonke ingalo ofaka ingalo kufakelwa bamnika 9000 waleka nongoma 9000 rand ngizama ukuveza amakhezi abantu abaletha kuthini akunina nodwa elibhena lenkinga kanje kunomama nje ofika kuthina futhi 3 months back 2 months back walapha eChesterville efika naye ekhala mimi ngithebo yena ubeclaim direct now seqede yonke into kufika ummeli kuyena uthi usesayinile la ngommeli uthe ubani uthi ngummeli ngizokwenzela iclaim yakho kuthiwa yini osazosenzela wona sesiqedile ngithebo uzosiza uthi ke umbuzo ababuza ngenhlanhla nayo la mama unosisi wakho hlakaniphile uthi usisi intambinda ngayo uyithole phi information yethu njengoba usufika la ekhaya nje uyithathe phi because sonke leminyaka abade sihamba siqeqa kaRaf ubungekho uyithathe le information yethu kusazi nokuthi nansi number ulimelanga kudadewethu nakhe ekhaya wadla mazambane ashisayo njoba ngisho ukuthi akunina nodwa muzwa kaMazibuko nibaningi enibhena lenkinga le but ke awukho umuzwa ngenazi inkinga zawo as much wona uRotex Fund nawo ungayibeka mhlawumbe ukuthi ke usiza abantu ngendlela basiza ngayo but ke nanti iphunga selivelile ifile yeni kaRotex Fund akekho umuntu uyaziyo ngaphandle kwaRotex Fund nani but information isiyaziwa umuntu ole oLimpopo but ke sizozama mama njengoba ngikhuluma noproducer nje manje siphushela khona ukuthi on Tuesday we go on ngale case kufuneka uRotex Fund untshele ukuthi kwenzakalani and sonikeze nathi insuku ukuthi zifuna babuye nempendulo. Yebo siyabonga kakhulu nkosami singabonga ukusizakala singabonga kakhulu ngoba akukho ke nje singathi sake sakusayina nakuye lo wayefikile la azange nje sayine lutho azange nje wayebambeyeka nje ngoba kusho ukuthi wayeyitshela ukuthi uzofica nje ugogo ekhaya yabo ebambeyeka naye kanti wafika wathi uzokwenzani ekhaya athi uzobheka ukuthi ulimele kanjani mfana usuka le nduzo umbuka kuphela yebo phela nje khona ayiphethe wayephethe amafayile njengoba ngisho ukuthi emafayilini onke ngangithi Jeff ngisho sebank uhlezi eduze kwami sivule iaccount nahamba na nebank uvule iaccount angithi wahamba neaccount number yena
okwakhe nje Awubele emuva, yes, yes ngibuza ukuthi njobe ehamba ne-account number ethi in 3 months time ngathi lo ucabanga ukuthi sizithutha kangakanani ukuthi uthi in 3 months time but it didn't tell us ukuthi imalini esizoyithola nokuthi asayinile yes iyongena kanjani imali ngayitshela nje ukuthi ay khona ukudideka nakho noma uyitshela ukuthini ngoba kusho ukuthi wabona vele masefikile ukuthi akusiyena lo muntu ebemcabanga ukuthi uzofica mhlawumbe unqemdada yebo wayesebambeyeka nje ebambeyeka nami ngagogola ngayibona iamount yes ngayibona iamount but yena akaza sitshele yebo yo angithi niyazizola eSouth Africa ukuthi usukele ePretoria uphethe ifile nje bephethe ifile nje eza nayo la uzobavulisa iaccount kodwa akabatsheli ukuthi imalini ioffer yabo awukho futhi la besayinisa khona ngizokhuluma ngesadini labameli because if makuphuma isettlement ummeli uyambiza uclient wakhe uzomtshela nansi imali esinikeza uRaf amkhombise ukuthi mawuvuma ungasayina si-accept yabo but ke asazi kwa-rotation fund ukuthi bona bakhonswa kanjani abantu uma kuza kuthiwa akavule ibank account engazi ukuthi imali yakhe ufuneka ayinikeza rotation fund but ke angisho mhlawumbe ukuthi ngenzeka ukuthi kukhona isikhala lapha but khona okusolisayo kukhulu futhi kodwa ke kuzofuneka ukusitshela rotation fund ukuthi iphume kanjani le information iziyofika le koLimpopo nawe ke lapha ekhaya South Africa sasibonga nje mhlawumbe unenkinga singakulekelela amafuthi sikulekelele but ke asibona abantu abama-expert nathi uNkulunkulu uyasipha lokho nokuthi sisize abantu sibasukumele lokho abasuke bekhala ngakho nokulekelelwa ke nabantu abane-information mhlawumbe ngaphezulu kwethu abama-expert because inhlangano yethu ilekelelwa abantu abaningi abama-profession ngokwama-skills abo abezayo bazosigada ukuthi okay lokho kwenzeka kanje because inkinga elethwa abantu akuzona inkinga zonke ezingathi siyazazi but umuntu mayeza siyehlala naye kanje achaze inkinga yakhe bayavela abantu abasithintayo nabanye abama-viewers ethu abasho ukuthi hayi lokho singanisiza kulokho 1 and 2 and 3 sixhumane nabo sihambise lowo muntu lapho ukuthi akwazi ukuthi ayosizakala mntaka baba sizokusiza mfethu ngijabula sizozana yebo ma siyabonga kakhulu bafethu ngethemba ukuthi sizosizakala ngoba sihlale sizwe impela besizakala abantu abaningi ingakho nathi sithe hayi ake sizame sihluleke sizamile yebo siyabonga South Africa siyabonga uNkulunkulu usithwele sasafika ngapha eFryhead sesicela futhi ke indlela enhle ukuthi asithwale sisofika emakhaya nathi emndeni siphephile sesiyavalelisa nisale kahle emakhaya